بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جواني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dermawan sekalian, kali ini Gerakan Telaga Kautsar melakukan kegiatan berbagi air di Masjid Darul Makmur, Desa Lambaruskep. Kepada para dermawan yang ingin ikut berpartisipasi, silakan memberikan donasi pada Bank Syariah Indonesia 7181256855 atas nama Gerakan Telaga Kautsar. Bisa melakukan konfirmasi donasi kepada Abati Afnan atau Abu Mahdi. Kepada para dermawan atau muhsinin atau donatur yang telah membantu kami mengucapkan terima kasih beriring doa jazakumullah khairan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dari para dermawan yang berbahagia sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للحب للإسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة